Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang serangan ke-73 dalam operasi True Promise 4 yang menargetkan beberapa kota di Israel. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu malam, Garda Revolusi Iran menyebut jika serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan Israel di Arad Dimona, Eilat, Beersheva, dan Kiryat Gat. Selain situs militer Israel, gelombang serangan ke-73 ini juga menargetkan pangkalan-pangkalan milik Amerika Serikat di wilayah itu. Sementara itu, rudal Iran menghantam sebuah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Setidaknya 23 orang terluka akibat pecahan rudal yang menghantam Dimona. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai balasan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. Lebih dari 20 orang terluka akibat serangan Iran ke Israel pada Sabtu waktu setempat. Sebelumnya, ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target Iran dimulai pada 28 Februari di tengah pembicaraan diplomatik terkait program nuklir dan rudal Iran. Dan saudara, inilah salah satu rekaman video amatir dari sudut lain saat rudal Iran menghantam sebuah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Lokasi serangan Iran ke Israel ini merupakan salah satu wilayah yang dekat dari lokasi fasilitas nuklir Israel. Masih informasi terkait perang Iran, saudara. Rekaman drone menunjukkan skala kehancuran di Arad Israel. Ini adalah video saat tim penyelamat bekerja di antara puing-puing di lokasi saat rudal Iran menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad Israel pada Sabtu malam. Serangan itu menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Perdana Menteri Netanyahu berbicara dengan wali kota Arad dan menginstruksikan pihak berwenang untuk memberikan bantuan penuh dari pemerintah. Warga di kota Arad Selatan Israel terkejut dengan serangan Iran yang menyebabkan kerusakan parah pada beberapa bangunan. Setidaknya 64 orang dibawa ke rumah sakit. Militer Israel mengatakan mereka tidak dapat mencegat rudal yang menghantam Arad dan Dimona, kota terbesar di dekat pusat gurun Negev Israel yang berpenduduk jarang. Serangan ini Iran ke Arad merusak 10 gedung apartemen, 3 diantaranya rusak parah dan berisiko parah. Ini adalah pertama kalinya rudal Iran menembus sistem pertahanan udara Israel di area sekitar situs nuklir Israel. Israel diyakini sebagai satu-satunya negara Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir. Namun para pemimpin Israel menolak mengkonfirmasi atau menyangkal keberadaannya. אני גרה בערד, ממש קרוב למה שקרה פה, וזה לא קל, זה היה בום ממש ממש חזק, כל הבית רעד, זה לא קל, לחשוב שזה החיים שלנו פה, זה ממש לא בסדר, ואנשים שחושבים שלא קורה פה שום דבר, או שהדברים פה הם לא כאלה נוראים, אז תחשבו מחדש, כי זה לא נכון, הדברים פה כל הזמן משתנים ולמצב רע, לא למצב טוב. Saudara, Paus Leo ke-14 kembali menyerukan diakhirinya perang di Timur Tengah. Menurut pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu, penderitaan akibat perang melukai seluruh umat manusia dan menjadi skandal kemanusiaan. Dari jendela ruang kerjanya yang menghadap lapangan Santo Petrus, Vatikan, Paus Leo menegaskan bahwa dunia tidak boleh berdiam diri melihat penderitaan korban yang tidak berdaya akibat konflik. Paus Leo memperbarui seruan agar perang dihentikan serta membuka jalan menuju perdamaian melalui dialog yang tulus dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia.
l'esperienza luminosa dell'incontro continuo a seguire con sgomento la situazione in Medio Oriente, così come in altre regioni del mondo lacerate dalla guerra e dalla violenza. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla sofferenza di così tante persone vittime inermi di questi conflitti. Ciò che li ferisce, ferisce l'intera umanità. La morte e il dolore provocati da queste guerre sono uno scandalo per tutta la famiglia umana e un grido al cospetto di Dio. Rinnovo con forza l'appello a perseverare nella preghiera affinché cessino le ostilità e si aprano finalmente cammini di pace fondati sul dialogo sincero e sul rispetto della dignità di ogni persona umana. Kompas Siang masih akan segera kembali usai jeda dengan informasi. Hari Raya Idul Fitri menjadi momen mengharukan bagi warga binaan di Lapas Kelas 2A Kota Palopo. Warga binaan bisa bertemu dengan keluarga dan melepas rindu. Dunia terus berputar.